break kita lagi mulai shoot ya kan last part trong cả film sesat kecil em jadi romantic scene dia hanya dari kong log trong producer jangi pak hai bak periong but I mem alva problem of yangi dan but I kodor actress and mai kelai fatu mi wei nang ta but ini di producer jangi agak bara la I ngabuk status bara Kadur la I pher tharai na mar la laimit nga pekmit na bantaban edit ya kana ka film edit ya ka jingruai shot mo te kana ka jingruai shot ngan sapelait no sian dikini kisni ngik kan long ka ba internet tam nam ta jumri ba pendro tatu yang ngai oh tebet ba bandro tatu ni lada don man patro I sakhat tebet ba bandro dei ba driver thamai jangi badang thamai thì long cung nó gần đó rồi nghĩ phá đó and then ipa he actor trong cái này gặp film ila long thu ha malum mana không li pada kasi bat ikut ini ke film tamo ini ke shooting try kung apa ya tasi kaya dokumen dia rilis keluar dari film yes kita samankan kejengnya so man kan so hak tin wes jeng itu dong so sat kau so man kan hai kan last part and manga hai dah lah biang naik peda tu